Osvoje. Znate, gospođo draga, ja kad idem ulicama ovog grada, dame lažu svoje muževe da provetravaju sobe i skaču na terase samo da bi mene ugledali. To je senzacija, pa to niste vi tome prisutni. Narodne mase tiskali su mala i proslava. Neverovatno. Kako snima, zlatila se. Nemoj sada, pa ću vam se jutra dati. Danas ste inspirisani. Pitanje je da li ćete biti sutra. Pri zalasku sunca. Kod nas se kaže ko ne iščeka zalazak sunca i izlazak sunca nek ne broji da je živeo taj dan. A ja uvek dođem ovdje da meditiram i da posmotrim zalazak sunca. Kaže, obećao je brda i doline, pa je brda uspio da izvrda, a doline sa spiska obećanja da skine i sirota ostala bez ništa. A ja kažem, kako sam joj zavrnuo šiju? Ona pita čiju, a ja kažem koliko šiju. A ona se prepala njeno i dala su beksu. Kaže, mnogi misle da se dogoditi čudo i da će se na moru provesti ludo, a onda, kaže, svi se čude zašto su bili takve lude. Kaže, kogod nema bujnu kosu, ta sigurno ima bujnu maštu, a jedino sjelavinje možete obećati i neće faliti dlaka sa glave, a za glavu nikad nikom ne garantujte. Jer vreme je tako da svak prema svojoj snazi, ona ispred sebe gazi. Kaže, nijedan zemljotres ne može da cima kule u oblaci. Kaže, blago majci zemlji večito se vrti, nikad se ne zavrti u glavi. Kaže, blago pčelama uvijek je medeni mesec. Kaže, blago Deda Mrazu radi samo jednom godišnje i to noću. Crnogorci mu mnogo zavi. Ali Crnogorci od svih položaja najviše vole ležeće i rukovodeće. A daju rukovodeće za ležeće, ali ne sa bilo kada i bilo sa kim. Kaže, ahte žene bile bijele, kad proliju suze vrele, nama rade sve što žele. Kaže, mnogo staza i bogaza, ali nigdje putokaza, put kad sreti da pokaže, on nije ma što ga traži. Kaže, što to vuče, viriško sto granje. Kaže, ću da pojedem ovo janje. Kaže, pa pojedi ga ko ti smeta, ali kaže, tražim razlog radi sveta. Kaže, lako je mravu odrubiti glavu, no je muka slona skinuti sa trona, ali nema tronova koliko ima slonova. Kaže, vi što hapsite male i pokazujete im svoje galje i zeca u grmu tražite umjesto da hapsite grmalje. Ovo je malo šarmerski deo me zanima. Šarmerski deo me zanima sa ovim glumačkim zvezdama i to, Tom Cruise i ostali. Da bi vas ponovo sreo, jer ja od sada patnju naplativan čekam. Jeste primetili kako sam dobio asmu za vam u dišu? Ne. Jeste primetili kako sam raširio zenicu u vas bulje? A jeste vidjeli da sam dobio vene ovdje stojeći? A sad idem spavati da bi vas sanjao. Noći mi se još teže dogodi. Ja ću vas sanjati kad ne budem spavao. A moj prijatelj Bečković kaže, gdje se pamet najviše zaglavi, tu nastaje san i snoviđenje. Ko zna više i Bog mu je bliže, ko ne zna ništa, njemu i Bog svakom je. No, kaže, kome je ćerao, stigao me nije, a ko mi je bežao, utekao mi nije. A da mi si jedan nikada iđe imao sakriti, mogli bi svi ostali i ne bi imao koga tražiti. No, kaže, bijaše jedan što nikada niđe nikoga nije stio da ćera, pa su za to njega svi ćerali. I kome se najmanje ćeralo, mora najviše da ga ćera. Ako ne bi htio da ga ćera, on bi ga prijavljivao i vikao, hapsite ovo, ova neće da ga ćera. No, kaže, reče ni jedan čovjek, jednu stvar za jednog čoveka na jednome mjestu, a neću vam reći gdje je, odmah bi se sjetili koji. Kaže, aplaudirali su istini, a znali da je laž. Kaže, istinu su zagovarali, a lagali više no iko. Život su smatrali za predstavu, a cijel život bila im je predstava. Kaže, istina je jedina koja postoji, a laž beše svaka izmišljena. Mada mnogi golu istinu smatruju pornografijom, upravo zbog toga bijaše golu. Svaka čast. Kaže, dan beše lijep, da ljepši ne mogaše biti. Slutio je neko veliko zlo. Mi bi rekli kakva kolizija misli, kako dan lijep sluti zlo. Kaže, trašili su jednoga, jer nisu znali gdje je. Mi bi rekli, vrlo važno, gdje taj jedan, gdje njih 10, gdje njih 100. To beše njegova jedina krivica, a za Crnogorca biti gonjen najveća sreća. Su je u filozofiju. Kaže, znali su da je tu nego, ali nisu tačno znali gdje. A kad nisu tačno znali gdje, mogao je biti svuda. Iz ovog zida, iz onog zida, iz one tamo kuće, iz one zgrade. A kada je mogao biti svuda, mogao je napraviti svako. Jer nema logike da preuzmete odbranu, da tentate pravo na njega. Aha. Striko Njegoš kaže u Luči mikrokozma, kad se nađe ovaka dama, kao vi sada i ovde, on kaže ovako, kaže, neka čovjek u velikoj nuždi, u sred podne zubu luča uždi, da sunčevu svetlost pripomože da pronađe što naći ne može. Evo, ja sam Aladinovu lampicu izvadio, kad sam odozgo išao, najjača baklja svetlosti tu bijaše, dva najljepša primjerka ljudske vrste, ja pravo idem tamo za puca. Jer, kaže, moji promašaj mete pogađaju, a ovih dana zviždaju fišečine koje sam ja ispucavao, dragi. Jer se vidio? Kaže,
Iza grma velikoga lavu teško krit se nije. U narodima veliki je geniju se gnjezdo nije. A Freud koji je najdublje prodro u ljudske mozgove od postanka čoveka danas kaže od genija do ludaka stoji samo jedna dlaka. Čuli su u narodu pustite toga, to je cepidlak. Ali kad cepidlak i cepa dlaku imate 9 dijela. A pod broj 1 je kreten, 2 je idiot, 3 je debil, 4 imbecil, 5 je mongolid, 6 zaostao u razvoju, 7 normalni prosječan, 8 nadprosječan i 9 genijalni. Ali ipak od genija do ludaka stoji samo jedna dlaka. No ja tvrdim danas je najteže biti glup jer je konkurencija tamo najjača. A ima za goluba jedan nagrađen. Kaže golub jeste ptica mira. Što ta može da usere, to ne može, ja to drugi tic. Ili je autentično, to ne može, ja to drugi tic. Jeste čuli ovo, profesore? Ja je. Zlatno.